vrijedan pažnje. Naime, naši učenici su prije nekoliko dana vratili iz Sarajeva sa sajma poduzetništva gdje su osvojili prvo mjesto, dokazavši tako svoju kreativnu energiju i razvijen poduzetnički duh. Ovo je svakako veliki doprinos, kako za našu školu, tako i za naš kanton, jer se radilo o takmičenju na državnom nivou. Sa nama su i naši dragi i vrijedni poduzetnici, kao i njihova nastavnica i voditeljica sekcije Enisa Ban. Dobar dan, ja se zovem Bandović Enisa i voditeljica sam ovog projekta u okviru poduzetničke sekcije u svojoj osnovnoj školi Dubrava. Šta da kažem? Učenici su zaista željni aktivnosti na ovakav način. Prezasićeni su više teorijom i rješavanjem skoro svih zadataka kroz igru, pa ako šta usvoji i shvati, usvoji, ko ne, nikom ništa. To im nudi sistem 9-godišnjeg obrazovanja koji po meni i mišljenju većine mojih kolega nikako nije dobar. Apelujem na sve nadležne institucije koje budu gledale i slušale ovu emisiju da nam samo vrate naš stari dobri sistem 8-godišnjeg obrazovanja. Mi smo davno imali poduzetničku sekciju kroz predmete tehničkog obrazovanja, likovnog obrazovanja, domaćinstva, odnosno kulture življenja, gdje je bilo zastupljeno po 2-3 časa sedmično. Na jednom času bi nastavnik objasnio učenicima teoriju, a na drugom času bi učenici radili praktični dio. To učenicima treba, da budu zaposleni. U to sam se zaista uvjerila kroz ovu poduzetničku sekciju. Zato ponovo apelujem na sve nadležne, neka nam što prije vrate naš stari, dobri 8-godišnji sistem obrazovanja. Ima učenika koji za 15 minuta skonta cijelu lekciju koju je nastavnik predavao i ne zna kud će sa sobom. Kasnije se nastavnici žale kako su učenici nemirni i nezainteresovani. Nisu učenici krivi, oni su samo nezaposleni. Oni hoće da rade. Što se tiče našeg projekta, ja sam prezadovoljna. Učenici su radili suvenire od tkanine, drveta i kože, što je u skladu sa našom bosanskom tradicijom. Oni su zaista puni ideja koji žele sami da ostvare. Uz moje i njihove ideje i rad osvojili smo prvu nagradu na državnom nivou. To je bio sajam izložbeno-prodajnog karaktera koji je organizovao i finansirao UNHCR u hotelu u Sarajevu 12. decembra 2014. godine. Kroz ovu poduzetničku sekciju mi smo pokrenuli biznis u našoj školi koji bi trebao da traje godinama. Naziv naše firme je Basinus. Pozivam sve one koji žele da nam pomognu da dođu u našu školu Dubrave, da pogledaju šta smo mi to napravili i ako mogu da nam doniraju materijal za rad. Djeca hoće da rade. Mi već sada imamo poziva sa svih strana za prodaju naših proizvoda, ali nemamo materijala, ni alata za rad. Ovo sve što smo uradili su ručni radovi i sve smo ručno pravili, šili i pleli. Pozivam također i sve modne kuće da nas posjete, jer mi pravimo u etno stilu detalje za odjevne predmete, torbe, rusake, zatim ukrasne jastuke, ukrasne detalje za namještaj i tako dalje. Očekivali ovakav uspjeh s obzirom da su vam konkurenti bile ekipe iz cijele Bosne i Hercegovine? Pa naravno da smo očekivali svaki trud rad se isplati. Mi smo bili uvjereni da ćemo proći među prvih 5 mjesta, a sreća se malo poigrala s nama pa smo osvojili to prvo mjesto na ovako visoko rangiranom takmičenju. Dakle, mi smo državni prvaci Bosne i Hercegovine iz oblasti Bosne.
životinjskom i izložbenom dodanim karakterom? Pa za pripremanje na ovom sajmu smo imali ukupno 2 mjeseca, tako da smo u veoma kratkom periodu napravili dosta kvalitetnih stvari koje smo nosili na sajmu. Mogu te zamoliti da nam ukratko prezentiraš predmete sa kojim ste se predstavili na sajmu u Sarajevu? Na sajmu u Sarajevu mi smo se predstavili sa zanimljivim predmetima, kao što je ovaj medo koji je napravljen od janeće kože. Također pravili smo i rusake koji su ručno rađeni od vreća za kafu sa motivima od janeće kože na kojima su patke, medo, zeko i tako dalje. Ovdje je kebana koju smo napravili isto od vreće za kafu. Tu su neke torbe. Ovdje smo na stolu predstavili naše stolnjake koje smo pravili od vreće, koje će biti ukras u nečijem dnevnom boravku sa motivima cvijeća. Ovdje su, pošto su gobleni predstavili da budu u modi, mnogo ljudi ih ne smatra kao ukras za zid, mi smo odlučili da od njih napravimo različite jastuke. Ovdje je na primjer motiv Titove kuće, također more i sarajevska čašća. Ovdje su još par stolnjaka i jedna zanimljiva pismo tašnja koja je napravljena od vreće i sa motivima patkice koja je od janeće košice. Nešto više o poslu koji su dječaci radili reći je moj drug. Ovo je starinski alat koji se koristili u prošlosti za obrađivanje zemlje. Stranci su na sajmu bili jako zadivljeni našim trudom. Ovo isključivo smo radili od drveta i lima. Ovdje imamo slike u ramu od breze koje smo isključivo tražili u šumama koji isključivo su bili stranci zadivljeni što smo radili ručno i sami. Onda ovdje imamo starinske vezove koje smo htjeli sačuvati. Oni su u ramu od breze koje smo isključivo tražili u šumama. Onda imamo ovdje bešku koja je napravljena od drveta sa motivima Bosne i Hercegovine. Ovdje imamo stalak za svijeću. Ovdje imamo kantar na ramu od breze. Ovdje imamo bunar i starinski sepet koji se koristio za prenošenje žitarica.